Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawmaidin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aniyah la tasma fi jannatin aliyah la tasma fiha lahiya fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namarikum masfufah wa sarobi mabsusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadakir innama anta mudakir lasta alaihim bimsaitir illa ma tawalla wa kafar fayu'adibuhu Allahul adabal akbar inna ilaina ya bahum summa inna alaina hisabahum sadaqallahul adim.